Svecajice, Bogorodice, Troje ručice i brzo pomoćnice, okrepi nas milosrdno, molimo te ustredno. Svecajice, Bogorodice, čista djevice i krotka golubice, zakrili nas pokrovom, teši nas majčinstvom, usliši molitve. Samo da vam kažem za Petrova za mladi, vi ne možete da se pohvalite. Stopa živorođenih svega 7, umrlih 20, prirodni priraštaj vam je -13. A 25.000 svega imate stanovnika. Sa jednim detetom imate 60%, sa 5 dece 0,2%. Ovde u Žagubici još gore stanje. Tamo je stopa živorođenih 6, umrli 23, prirodni priraštaj -17. I znate šta je još dramatično? Evo, u Žagubici prosečna starost 50 godina. Sad što znači 50 godina? Da se više ne rađaju deca. U Petrovcu na mladi prosečna starost 48 godina. To je 5. decenija. Tu se deca više ne rađaju. Znači dolazimo u situaciju da nema ko da nam rađa decu. Budite kao ptice nebeske, neopredeni. Budite kao ptice nebeske, neopredeni. Neopredeni. Budite kao ptice nebeske, ništa imajući, Deco moja draga, zemlja nam je u krizi, nemamo decu, gasimo se, Gospod je rekao, čije ovce toga su pašnjaci. Gospod je rekao, rađite se, množite se, napunite zemlju i vladajte njom. Ko poštuje Božju zapovest, on puni zemlju. Ko ne poštuje zapovest, znači neko će naseliti tu zemlju. Rekao, deco, na vama je sad, mi nismo bili dorasli, nismo rađeni, ali vi sad možete da rađete, da napunite zemlju.